Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ga maqtovlar, Peygamber'e salamlar bolsun dep men sözümü başlayman. Özü negidi bilesizler, tarixta jamg'ir to'xtab qola turgan bo'lsa, agar jamg'ir javoy qurg'oqchilik bo'lib ketsa, Peygamber duo qilgan. Duo qilsa osmondan jamg'ir nöşelib jog'adi. Anan o'shal bir jamg'ir javoy qo'ygan vaqtda Peygamber o'shal yerga kelib turib, Masjid-i G'amama deb qo'ydi. G'amama degan o'sha bulut degan. O'shal yerga kelib turib, Peygamber'e Allah Teala'dan tilib duo qiladi. Allah Teala'dan tilib duo qilganda jamg'ir joyida. Ko'ribsizlar. Oşunda Peygamber dua kılanda kiyimin teskeri çeşip kiygen degendagi jeri var da. Ana negizeyle qaraganda Kankalasında bu yerde. Peygamberimiz daima dua kılsa jamg'ir joyida ekan, Peygamber'in ko'zi o'tib ketadi. Peygamberimizning ko'zi o'tib ketgandan keyin Peygamber'dan tuğanı iki ağayının baldары Abbas degen bo'ladi. Abbas degen. O'sha Abbas'ты Peygamberimizning ko'zi o'tib ketdi de kelib turib, bir sahabalar, Abbas sen Peygamber'in tuğanı olasın o. Peygamber'in ko'zi o'tib ketdi. Peygamber yok. Sen bir Allah'tan bir dua turanıp ver. Allah jamg'ir bersin dese, Abbas radıyallahu anh'a dua kılsa jamg'ir jağar. Ko'rmaysizlar. Demek tuğançılıkın dağı nemesi öte çoğun da bu yerdeçi. Tuğançılıkın dağının faydası çoğun. Kendi Cenab-ı bizde tukumga dile karayımız var bu kimin tukuma ekendi bu yerdeçi. Demek Peygamber'in duasını kabul kıldı. Peygamber'in tuğanından Allah Teala duasını kabul kıldı. Ulaşal meçit, G'amama meçit. Bolat. Burada vakti ketip adil emey, Canakı emey degen var bu jakta. 100 yıl murda bizde oşal İstanbul'dan Abdülhamid II oşal Madinaga adamlarga acılık jengil bolsun dep turup poyuz yol kurgan. Oşanda bir de Şabdan Batır Oşanda murda bol Müslümanlar borbor olgan İstanbul. Çere İstanbul kelçekende, acıga kelgende dağı. Oşanda kelip turup Müslümanlarga jengildik gerek. Biz oşanda poyuz yol, temir yol kurup atabız degende Şabdan Batır 2000 tenge vergen, 6000 tenge, altın tenge vergen. Salımın koşmadı. Yemi oşal bir dirhamın 4 gram 350 miligram altın buludu. Esep degende 12 milyon bolup ketedi de elestetip bu yerde. Kırgızların salımı da. Oşandan bu yerden de Jiddi vokzalga murda adamlar yana Medina kelgende. Aylap жүргөндө, aylap 40 günde kelçekende. Alemi Jiddi vokzal kurgandan keyin poyuz menen kelişi 5 gün, qaytışı 5 gün bolup kaldı. Karasan adamlar aşında bir jengildik kılganda. Adım ise oşa Jiddi vokzalды baribir körüp koyuyoruz. Dağın dele temir yol turat, vagondor turat. Bu yerde de oşa bizim Kırgız'ın izi var oşal yerde. Şabdan Batır 2 yol kelgen eken. Birinci yol kelip ketken, ikinci yol kelgende daje kevir malumatlar yürüt. Kırgızga şol emede Mekke'de vakıf yer satıp alıp koygan degen dağın malumatlar var da. Bu ise bu tarihta bir çıkıp kalar hem oşol bir Kırgızga kuygun biri çıkıp kala turan bolsa mümkün oşoldan Kırgızga kaytıp kalabı. Oşonda bir tarihi bizde malumatlar var budayım. Anda adır oşol emege baralı. Jiddi vokzalды baribir körüp koyalı. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Adilem sizler körüp turgan bol 100 yıl murda Osmanlı imperiyasının vagındağı kurulgan Jiddi vokzal. Temir yol beketi. Bu özü negizde oşal İstanbul'dan bu jaka kelgenge çeyin 40 gün bolgan. Tömenen, atmenen kelgende. Bu temir yol kurulgandan keyin kelişi 5 gün, обратно 5 gün bolup kalgan. Через поезд 5 дней туда, 5 обратно.
Эми ошондо жолдо элестетип көрсөңүздөр, ушундай бир расчётту алган экен, расчётту. Кайсы станцияга токтогондо асердин убакыты кирет. Кайсы станцияга токтогондо пешимдин убакыты кирет. Себеби остановкаларды намаздын убактын расчёт алган да. Бул жерде карасаңар, ушунчалык баягы эмне диндин негизинде жашаган да. Анан ошол жолдо келе жатканда, ошол канча станция болсо ошол жерде больницаларды курган ортодо. Поезд менен келе жатканда адамдар ооруп калса деп. Больницаларды, суу резервуарларды курган. Барды. Эми азыр мына карасаңыздар, ошол темир жолдон дагы эле бар, калдыктары бар. Вагондор турат, мына бир вагон турат. Burası bu жерде күндүз жак, кейде ошол эмеде шамдан кийин ачат. Анча-мынча кечинде шамдан кийин кааласаңыздар келсеңиздер, эгер кокус ачык болуп калса, кеңири кирип айланып чыксаңыздар болот. Анан бул жерде ошол жана вагондордон бир 10 турат. 10 турат, аны кафе кылып койгон. Кондиционерлерди коюп, ошол вагондордо. Бул эми өчө тарыхта. Бул жерде жана айткандай, Шабдан Батыр 2 жолу келген экен, а? Шабдан Батыр 2 жолу келген. Биринчи жолу келгенде өзү келген, кийинкисинде апасын алып келген экен. Birinci özü, ikincisinde apasını koşa alıp gelген. Oşonda janakı жерде 2000 altın tenge jardan bergen eken. Oşonda bir dirham biz adı şeriat boyunca oşol halifaların uagından beri kelatkan salmağı 4 gram 350 miligram bolot eken. Oşonda bir eseptegende kança olup ketet? Bir milyon ele son bolup ketet. Bunday eseptep karaganda. Yani 1 gram adı kaça? 20 min mi? Eseptegende. Çisti altınlar. Yani 4 gram da eseptengizlerdi. Kıskası şu dirhamın eseptengizlerdi. Tol terli bir salımdı koşkanda. Adı emi al köp uzagan yok. Biraz da kendine yolda jana jardırıp attır. Müslümanlar birikmesi gerek zaten. Yolda üzgültük uçur adı toktap turan. Burası bu жерде жабыкта көчөм. Бул Түркияда да ремонт болуп атат эле, азыр сырттан эле көрүп кетпесе. А мына мечитте ошол амбари, машида амбари деп коет мына жерде. Амбар деп туруп жана жыттуу чөптү айтат өзү. Ошол жерде эмелерди жыттын нетине таккан экен, ошо мечитте салып койгон да. Эми бул жерге намазга келгендер намазга кирип кайра чыккан, же поезду күткөндөр намаз окуп анан кийин эметкен. Kıskası bizde de var kaldı ki oстановкаларда, ortalarda meşitlerdi salып koyat emes mi? Burada da ошондой болгон экен да. Бул ошол Абдулхамид экинчинин убагындагы. Эми азыр ичиндеги болсо музей. Эгер кокус ачык болуп калса, айланып келсеңиздер, биринчи, экинчи этажы музей. Бул жерде дагы бир маалымат. Ошол Мадинага поезд жол келгенде пайгамбарыбыздын мүрдөсү бар да, пайгамбарыбыз жаткан жерде ыза бербейли деп, баягы жерде эмне? Релис бар го. Анан астындагы шпал деп коет а. Ошол жерде биринчи Мадинанын ичинде кийизди төшөп, кийиздин үстүнөн жыгачтын үстүнөн релистерди койгон экен да. Мадинанан чыгып кеткенге чейин пайгамбарыбыз жаткан жерде ыза бербейли депчи баягы жерде. Ana şu poy joldu kurganda men ошол Меккенин, Мадинанын ичинде гайри дин, мусулман эместер иштеткен эмес. Жаллаң мусулмандар иштеген. Анан ошол жерде poy joldu kurganda жана кетмендерге да кийиз ороп алгыла дейт экен да. Кат өмөтпөйлө кийиз ороп иштегиле пайгамбарды жаткан жерде ыза бербейли деп. Дан кээ маалыматтарды айтып жүрөт. Ошо Мадина шаарына жакындаганда токтотуп, поезддин жанагы дөңгөлөктөрүндө кийиз орогон дейт да. Акырын кирсин, тарактабай акырын кирсин. Пайгамбары жаткан жеринде ыза бербейли деп. Карасаң ушунчалык баягы пайгамбарды болгон урмат сыйды койгондуктан Кудай Таалам өнүгүүнү берди да.